Malo lau mali hau ki melele e tonga hano kotoa. Whiawhia ki teitai lele ki motor ki homo uniongo ngomele tio kai umafu ki television e tonga ki he whiawhini. Wakai koia ki he tala noa lalahi oi aho. Whapapau i me potunga e polisia mo ui ke mole me whatu tāmaki i he hala pureanga i he heng-hengi oi aho ni. Palani mo whatutu ai wa awhililiwaki oi ea ke tō ai fu akau e tahamiriona i he whanua i he tau whoou. Pea mea e ki pale mea o tonga whaka mo oni mo i wāwhinga o aki whatiplometika a tonga ni me pureanga Bahrain. He to ia e pe me ngahi tala noa ke anaia ka koe wakai lewa eni ke whakaiki ki. Kua whapapau i eni me he tokoni komisiona polisi te vita wailea ai mo ui ne mole tupu me he whatu tāmaki i he hala pureanga i he heng-hengi o i aho ni. Ko e whatu tāmaki eni ne hokoia i he hala tau whaahau i noa lei. Nei whai whenga o ngonga le te o tonga ke tuku mea ngai whakaiki ki whilawe i me whatu tāmakini kāna e te eki hawhainga māli e. E hoko atu pēha no muimu i ngonga le te o tonga ai ka venga ko ini. Kalo tonga ini tupu me whatu tāmakini nei paue ke tamate i whatai mia te ngai mauanga uhila i he elia o vaini, whāma, makeke nua lei mo tapuhia i he taimi tahataha pongpongi ke he taimi wā aneho ata. O ku matu unga eni me he whie mau e he kautaha uhila o tonga, kei nau ngāwe ke no whalelei mo no whetongi o i pō uhila me ngahi waia uhila ne wesia me he whatu tāmaki ne hoko. Ko ole goti eni e potunga e polisie mo ui e wa ke mole mi whatu tāmaki e hala pureanga i hengi-hengi e aho ni. Pea ko aloha kei e toko lahi ngai mo ui ke mole mi whatu tāmaki ko i hala pureanga ki he toko hongo furu whakakatoa i he tauni. I e whamatala ko tuku mai mi potunga o i polisi ko e mea lele koe nine i lotoa i e toko nima o nau fōwha hi hifo i hala tau whaahau. I whamatala me he kau polisi na ele leo mai mea lele koe ni o i kai lawai e wha uri ke mapule i lele e mea lele kai si whaai o tui i e pō uhila hi ta whaaki i noa lei. Koe toko wane malolo me heni ai kamatapule ne wha uri me whewhine ne i he pāse se mua. Pe he tokon komisiona polisi te vitawai lea o gai e mahalo ne hua kawa ia pe mao kawa malo hi tampu e matapule wha uli i hene lele lahi ko e ni o hoko ai whatu tāmakini. I hene pe heuta po waia vai lea ke kakai o e whanua ke nau toitoka ngange o whamaho inga i nau mo ui mo whaiha whaitutu uni whapoto poto ki nau mo ui tau te whito eni ki he mao kawa malo hi tampu ko i alorotonga ai whaka uli. Nā ni koli ai e maho inga ke whanua ke whingai ake whaataha mo e poto ngā we pea ke mui ke ngai lao i he whewhanunga aki ko i he halapure anga pe he ke taimi tapu i he whewhanunga aki i he taimi po uli pe curfew ke hi ke malu mo i hawe mo ui o toko taha ko toa pe. O ku iai palani mo whotutu ai wa whililiwaki o ea ke tō hafu akau i tahamiriona i he tau whoou. Ko e konga ia i nau ngā aue ke tau i ngai wesia tamaki o whililiwaki o ea. I he ahoni ne whakahoko ai polo kalama tālanga me tō utupu o whikau ake ni me ka veinga whililiwaki o ea, ai ne whakahoko pia i he whare whakataha anga wha o ne lua. I he polo kalama nei me ai whawhalangangi ka koe tala whikau lahi a Pilitania ki tonga ni, Her Excellency Lucy Choice, o ni mea au pehe koe taha eni he polo kalama lelei au pito. I hono whotutu ke kau mea kai tō tupu i he tālanga whikau aki me whililiwaki o ea, ke a koi mo whakalahi ai pe i nau i lo. Nāne toi pehe o ku kāto ngani i he tā i mua i hono whakahuat ai tohi whawhanua ki ngai mea mahu inga i he whililiwaki o ea ke kautaha pule anga whatahataha. Ko e tau mua whoke a tohi whawhanua ko e ni ke whapapau i o ku whai hanga aue ki he kawingani. O ku iai tu ia Choice o i kai ki te iai hato tonu ia ke holomui a tongani i he ngahi ngā aue ki ono matatari ngahi nunu a kovi o i whililiwaki o ea. Ko osi whamoni i whamamani lahi ai makatuunga ngahi wesia tamake o whililiwaki o ea, me he ngahi ngā aue o whakahoko e he tangata. Pea ka ikai ke whakahoko ha ngā aue ki ngahi wesia o whililiwaki o ea i lotongani e te kovia ngeia i hene tu i he kaha o kau hiko tō tua ai ngahi ngā aue o whakahoko e he tangata. Lolotonga e nene pe he pule lahe potunga e meidek paula mau e kau ai kaweinga whililiwaki o ea, i he kaweinga whika uluaki e tālanga i he whakataha lahi o amanake whakahoko i maina katuu, ai o iloa koe COP27 e whakahoko ia ki Ispiti. Nā te pehe e maa o koe tahaine whotutu ulelei ke uluaki ako i hake mo whakailo e ngahi ngāui whapatonu ke whililiwaki o ea ki tō utupu. Ka hui ko ki nau tole ka hau e whanua, ke malui a tonga mi ngahi pōle mo ngai whaingata ako ia o whiangangai mo e whanua. Kai ke he koe kawenga ke he wike whililiwaki o ea ki he ta uni koe tā kanga e tau fohe ki ha tonga o kutu uloa.
Na e mea e ki pale mia o tonga wa kawa mili ku i ahamonite o whamooni me minista putunga i ki muli e puli anga Bahrain aya kotoketa a putula Dave Yazan. Lalotonga ia ene i New York i whakatahalahi hono fitu fitu ai puli anga whakatahataha. Alice Tupo me whakaiki ke taranoko ia. Nei mea whoki i he wau koe ni ai eik minista en potunga wiki muri a tonga ni whekita maloa utu ka manu ko e whawhawhonga tō mau koe a tonga ni pule anga whatataha an pastoa His Excellency wa inga tōne pe he ke kau me mi pa o kau whawhawhonga tonga ni i e whatanga lahi koe pule anga whatataha i ngai levolo maalunga. Ko e tau mua whoki ai whamoone e ki pale mea o tonga ni ke whawhengo e aki wha diplomatika a tonga ni mo e pule anga koe o Bahrain ko i koe malohi koe o e whewhalala aki mo e whapa apa i whinga e aki kutoa pēr pule anga tō ngā mo Bahrain. E toi hoko whok eni ke whakaivia mo whamalohi ai ai wā whakau ngā mea a tō ngani mo Bahrain. I ngai ngā ue koe ta whakawha ekonomika mo e wha sosiale hange koe whiriuri waki koe a o ea mo ea ko koe anga whawhonua i he ongo whonua. Ko i whainga whok ene pule anga tonga ki toi wā ofi au pito ange mo whakaivia ai ngahi ngā ue kutoa pēr a tō ngani mo Bahrain. Pea ke te mooni ange mo whakalakalaka ai taki whamamanahi, pea ke no whalahi koe ngahi ngāue ke whapapau i e melina mo malu i a tongani pe heki Bahrain. Ma ai ngonga le teo mo e televisione tonga ko a Alice Tupo. Na e ka watu ai onga ofisa ma olunga mi he potunga e tautai ko Loslini loto a hea ke whakataha anga konflenisa hono fitu whawapuri anga whekau ake mo ngahi laku veve i o se ni. Ai ane ka mata i aho taha walu e mahina ni o ka kato ai peki aho taha hiva ko ia e mahina ni i Busan i hele papurika ko ia o Korea. Pea toi wakai peheni ke Alice Tupo me whakaiki ke talanoa ko ia. Ko e konfenisi ko ni kono whatataha ia o ngahi pule anga, ngahi kautaha ko Society Civile me ngai kopo whekau aki ke nau tālanga i ngai kawenga whamimitaha whekau aki me sainisi, kono whaivia koe e ngahi wāwhenga e aki, kono kumi o ngahi solova anga ki ngahi palpalema koe hoko i lakwewe i o seni, pē kia ngahi ngā ue e malawai ke whasisi i hoko koe palpalema whamamanahi ki ona uli i koe e pelestiki a o seni i he lakwewe. Na e pēhei me a Loslini loto ahia me hele pāpulika o Kolea ki o ngongo ai le teo mo i televisioni tonga, ko i whataha anga koe nina lahia e tokanga ke lakwewe i o seni o te taupei hono tāna ki atu e whanua ai wewe o tanu koe i loto tahi, te pehe ke lahia nge koe lakwewe e ngai waka o kawai e ngai waka tō tahi. Ko e taha whakeni i he palbalema lahi u whatoa ngai whamamanahi ai we sia tamaki koe ai mea mo ui tahi tupu me he lahi koe wewe o klaku ki ai e whahinga tangata. Na te pehe loto a hea nei kaui hono o hake i he konfenisi e ngai whanua me mi pā ai ngahi mata mama i hono whahoko koe ngai konvesio ko swamo onia lea pau ki ai atongani o hange koe konvesio o e Marble ko e konvesio koe lontoni me ngahi konvesio ke he pē. Ia nea mai koe ke tautai o ku whai e tuku i ngata e potu ngā wei ki hono whao koe ngai tutu uni ke whapapau i o ku whaipau i ngai waka tautai ki hono tauhi koe ngai vewe ko toa i loto waka ke toki omi pe moia ki uta. Kono whao ko koe e tongani a lea pau me kau tahwha mamanahi ke ngō we mo e mea toko ni pe koe FAO o ku lelelelei pe a hono whahoko e potu ngā wei tautai o whatatau ke lao tautai wafe māua ai koe tutoni a lea pau ia me ngahi waka tautai ma ulai seni pe ke a lea pau ngā hoe koe me tukotaha mau waka ke whapapau i. E kai ke nau lako hawewe ki tahi pe ko ha whahinga nau nau tautai li aki pe ko hono tukuange lolo ki he tahi. Tēnei wesi ai e mea mo ui o seni. O ka whaiwhai ange pea i ai hali pōti me ni ihi nau selfie e ngahi ngāwe kau koe ki tahi, o kei hawaka tautai o kulak wewe ki tahi, o kei pēr tau tea ki ni ihi koia. I ka ke ngatai nei o si whama oni whoki a tongani a lea pau ai poa te ki he ngahi mea fua koe malmalu e kau taha whamamanahi ki ngā wema mea tokoni, ai u tokoni au pito ki ono poe puke koe tutu uni koe ki ngai waka, Moene ngahi ngāwe holo koe i tahi, a ki hono siwe pot ngai tautai ai waka kotoa pe e kuhoki tua mohu mai ki loto ke taulanga. O ku kau whakeni e whakataha lahi whamamanahi mau inga, he o ku whaha mai ai ngahi nunu a kovi koe hoko e lakwewe ki tahi, tau te whitoin ke mea mo ui o tau mau me te koin wha mea i me tahi o hange koe i ka. Koe taimi koe ku kai ai e hei ka ai nge sina mo e wewe pe au ku whatu tā maki lewa ke toi mau me te koni me ai whahinga o tangata. Koe ngai whanu me mipa koe Pasifiki ke Polkalama ngāwe ai Glolita o ku kau kei a Tongani, Solomone, mo Vanuatu,
Ai na au ke awha o se koe a ko na whainga le vai kau whawhawhonga koe na nau kawa te konfenisi ke nau whewahi mai aki whawhai too ke a whaunga e la mai ke ngau whataha i a tongani me ngai whanua koe ni. I ngai a lea pau ke tau i aki a whainga taa koe ni o ta tau pe hono whau koe a ngai tūtū ni ngā we koe lao pe ke ngai whaunga koe ke hono wha ilo atu moa koi ai kau ngā we. Ma ai ngonga le teo me televisione to ngā kua Alice Tupo. O ko ki e wa whililiwa ki o ea ai potunga i Meidek, ai whiema o ke whāna wako, ke nau toi ilo lahi ang ke mahu inga hono tokanga i kina e whililiwa ki o ea, pi e kono ngahi nunu a kovi kotoa pē. Nā e whakahoko ai o e polokalama ko e ni e wa whililiwa ki o ea, ai polokalama whi au hi tali whi hui ma e ngahi apiako kolis kotoa pē i tunga tapuni o whikau a ki e ni mo e wike whililiwa ki o ea. Ko e fuafua polokalama tali whi hui e ne potunga weni ki hono tokanga i kina ko ia, ai whililiwa ki o ea. Nā e kona he kolisi lavinga māli e whi au hi tari whi hoi koe ni, hiria e nau vei pā me kolisi tonga a ki e kai koe walu ki he whito. Ko e whi au hi māli e ni e mahino nei o siangi e ta kaiwha o sina mahanga e ngo kolisini, koe tau aki poini e ono. Pea te oange e whainga māli e wha osi ki ngo kolisini, o whakahokai Crystal Sealy me he kolisi lavinga māli e tali tonu ki whi au hi wha osi, o nau i kunai e whi au hini kai ua ai kolisi tonga. Ko e tolu mo whāne vei pāi ko risi tai lulu mo apianko Ocean of Flight, ai ne mālohi e Ocean of Flight mo i kai ko taha whā ki e whā ko risi tai lulu. I e whamatalai whaawhi whalanglangi e polokalamani ka koe pule lahia e potu ngā ia komo ako ngā wetu e tātang kina Steen, ko e we sia lahia ko whai e he whiririwaki o e anki o tau whonuani, i e mahina ko ne we sia eia e tōkunga mo uilelei e whahinga o tangata, ka o gei ho tau iwi malawa ke tō e ngahi ngowe me toko ni, ko e we sia i ngai whale no whanga me ngā we pehe ke malu ko iaho tau whonuani. Nā ne pehe ko malawa eni ke whai ahana toi wakai i mo whale lei i ai nau le soni whawhonua tongani, ai o nau whengai ke whakakau me ngai ka venga ke hepe ke whiririwa ke ea. Nā ne pehe ke ngai apianga ko toa pei tongani o kua ko i ki he whānawa ko, me he kamataanga pēr e ta o whakako e te whito i ilo whikau anki me tuunga o ea kau ke he whiririwa ke ea me ngai whatamaki i whainatu la. Neo ngoi niu wha amai pule lahi e potu ngai aku mo ako ngā we e hoko hoko atu pē whingai aki waofi e potu ngā we mo e wa ako e whiririwa ki o ea ki hono whatupulake to koni whawhai ako ki e whiririwa ki o ea. Rotonga nini pehe pule lahi e potu ngai Meirek Paula Ma'u ko i ka hau e whanua o ki he awhini mai e whanauni pe au kuwhai e whaka amu e potu ngā we ke nā whaiha ngā we aonga ke lelei ki he whanua whakaloku fua ko hika whenga ko ia ke whasisi mo whakangata ai ngahi hahaa me whiririwa ki o ea. Nā ne peheka whaamu ke hoko e programa whi au hitari whi hui ki ni koe whakaroto lahia ki whanau wako ko toa pē, ke toi viviliange ki ngahi hika venga whiririwa ki o ea ko hika lahi koe ngai whatamaki whaina tūla ko niwe sia ho tau whunuani, hangi e koe pāe mo ngā awhi hunga tonga hunga apai mo i haki e peau kula, mo i ngahi whatamaki ke he pē. Nā ne peheu ki he tuunga whatūtamaki a tongani ki ngai whatamaki whaina tūla i hene tuu whamaman lahi. Pei he tuu koe e ngai whanua e Pasifiki o tūla vengo fua au pita tongani ki ngai hue sia kovi mo i haa o whiririwa ki o ea. O kukau ki heni a ke maalungange whukahitahi, au hia e ngai matawhanga, pe he ki ngai saikolone kune we sia i tau mauanga mo ui mo i tau mo ui me ngahi we sia ke pe. Ne te pehe mau, ko mahino pe ke whanawa koe ngai tupuanga kune whatupunga we sia koe ia e whiririwa ki o ea, pehe ki ngahi ngāwi to tonu ke whai ki tau ta ofi mo whasisi anke palopale mani. Ka koe toi eni, ki tau tū whakataho ngāwe i e malu mo i hao tau whunua me ngai nunu a kovi o e whiririwa ki o ea. Kei keke programa whi au hitari whi hui nini ka o kei ngahi apianga korisi e walu, koe ka venga ki e whiririwa ki o ea ki ta oni koe tā kanga e tau whohe ki a tonga to uloa. Ko e ilo i ai loto ngalo, pia ilo i mo holomelie e ka vei ngau wha ilonga ia ki i tongani, ai aho whamamani lahi kau tōri ke leka koe unau mo ua i holomelie, pe Alzheimer's. Ko e aho ni aho ataho September, ai aho whamamani lahi i holomelie, pe au whakahoko e kliniki tai totongi i e whale Talavai Universal koe i whanga, i e taimi hongo fulu pongpongi o aho ni ke taimi wa aniho ata, ko e konga anu whamanatu ak o e aho mahu inga ko ia o e tauni. Mai whanua tō pola, mai whkai ki tarana ko ia. O ku i kai whoke fuwhatokanga i e mahu inga e aho koe ni. Ka kutokanga i kina ia e he kau taha ngau i ofa koe huelo Alzheimer's tonga, ai aku nau whatokanga i hu alupiki toi toko lahiange ni ihi i tongani aku nau puke i he maaki koe ni, pe aku whie mau le vai a ke tokanga i kina.
Ko nau o si whahoka e ngahi polo kalama ke kehepe ke toka kina kau tole ke leka ho holo melie, ke uhika I kai hawhaitoo ki ngā mahaki koe ni o hange koe whamatala, ai tokon Palestini e kau taha Huelo Alzheimer Tonga ko lupe ila yu I hawhai ke eke makehe moyongo ngoni. Oku ikai ke iai hawhaito oia e lava ki tau pehe koe whaito o koe ni tene whaka mo ui pe whaito o aki nau tolu oku nau whikuki mo hoholo melie pe koe Alzheimer's. Koe whaito oia koe oku ala mau I he taimi ni koe ngahi fo I akau pe oku o ani ki toko taha koe oku mo ua I he hoholo melie koe tau mu a ia ke ta ofi reduce te mitigate ai hoko ai whaingata a ia koe ni. Ka oku pe eki ai a kau whakapatonu ia ke whaito o ke whakamo ui ai hoholo merie. I kai ke ngata ai, ka koe tala noa ko mo kinau tolu o kunau toi matao tau ange I he ilo ke lahi whaingata a ia koe ni o kunau pehe. O kui ai pe whanki founga pe koe strategies e lava ke whakahoko ke to koni ke toi whakawhaingofu ange mo whakawhainga maari ange a hono to kangai kina a kina tolu o whikuki a moi hoholo ine. Ko e whaelonga whika uloa ki fōki e hoholo merie ko e loto ngalo ai aku tokangai kina lahi eni he kautaha Huelo Alzheimer ai aku nau tokangai kina whainga mahaki koe ni tonga ni. Ko e ku ilo o ku kamata me he a mai me toko taha ko e ni o ku loto ngalo. Ka pau tene tuku hame a ia whetu, o ku ikai ke toi mana tu ia pe o ku tuku I whe. Hange ko e tala noa, e tau whe foki aki a tala noa ia. Ai mea tatau pe, tala noa pe ki ai, toi foki mai pe, toi tau foki, whe foki aki, ai angai mahino, ai po tala noa Tau pe he ko stage 1 ia. Pe a ua te pe hoko, hange pe ko whamatala ko ane nai, kua uki hatu unga ia, kua hoko ai toko taha ia ko eni, ko toko taha fo o ia, ki ho nau api, pe koe ātakai na e anga maheni ai, na ane ilo pao, kai kene toi maa usia ai mea koe ia. Whaia, e a olewa ki a stage, kuo I kai ke toi lava e toko taha ko eni, o mapulei a ene whai tu uni, ki he ene ngahi mea pe koe a ana. Hange koe ni, koe kakao na e anga maheni pe a toko taha ia koe ni, ki he whakama a mo tokangai kina maa ai ātakai o kunofo ai, e a upe katu unga, ku mole ai tokangai ia koe ia, pe koe priority koe ia, ki he toko taha koe ni. Kai ke toi tokangai ia, ki he ngahi mea, na e mahu inga, pe a whika uluaki na upe, ki he ene whai tu uni, ki a te ia, pe a mohono ātakai Pe e whai atu pe, a uki hangahi tu unga, oku I kai ke nesi toi lava mapulei. A ene mea oku whai, pe a I kai ke toi malava, e nau tolu oku nau si toka ngai kina, ke nau lewai mo mapulei, a hono toka ngai kina, o ke nau tolu. Kai ke he koe kautaha Huelo Alzheimer's, koe kautaha ngai ofa ia ne kamata he ta ua whitaha fitu, o iloha koe Huelo Tonga, pe toki liu he wanoa taha hiwa. Hiria ai ahimai e toko taha me he kautaha whamaman lahi, ki hono toka kina he holo merie, o whahoko ai e ngahia le rea, o au ki hono le sisita. Mai a ngonga le te omu televisione Tonga, ko au wahi whanua tō pola. Koe kimu a koe pa tau mawai, ta toi wakai peheni ke tala no lalahi oi aho. Whapapau I me potungai polisia mo ui ke mole mi whatu tāmaki I he hala pule anga I henghengi oi aho ni. Palani mo whotutu ai wawhilili waki oi ea ke tō ai fu akau I taha miliona I he whanua I he tau fo Pea mea he eiki pale mia o tonga o whamooni e wawhinga oi aki whatiplometika tongani me pule anga Bahrain. Pea koe kakato e pea mua ngongo I lea whakatonga mo I ai whakaamu ni au tonu atu ki loto whali o I tonga hono kotoa. Whamalo te tau kei whi au mai, ka osnoli tatu I vai, ka mu mea.